Assalamualaikum. Woi, dari mana bro? Gua habis dari rumah. Oke. Woi. Woi. Apaan sih lo? Bengong banget. Santai bro, santai. Kenapa sih lu bro? Kok dari tadi gua dateng ya? Dianya nggak nyaut, gimana nih? Kenapa? Pusing. Aduh, pusing kenapa bro? Ya karena corona. Semuanya harus di rumah aja. Sedangkan gue mau jalan-jalan sama cewek gue. Hah? Bro, emangnya dia punya cewek? Kan dia kan jomblo bro. Broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.